I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Ngivokotole enkulu ngicela ukuthatha leli thuba nginibingelele phindze nginemukele esihlokweni sethu salamhla seRhapsody yamaqiniso. iRhapsody yamaqiniso ngiyoke incwadi yethu yekukholwa yawonke emalanga lesiyibhalelwa phindze siyethulelwa ngumfundisi lomkhulu umfundisi Chris Oyakhilome DSCDD. Lamhla ke ngumgcibelo tinge-31 umfundisi usipha umlayeto lomuhle uthi yena wathi konke. Umbhalo wekuvula siwutfola kubaseRoma sahluko sesiphohlongo sifundza livesi le-26 sifundza ngelihumusho le-New King James Version kufundzeka kanje. Ngalokufanako moya uyasisita ebuthakathakeni bethu ngobe asati ukuthi kufanele sithandaze kanjani, kodwa moya usinxusela kuNkulunkulu ngekububula lokungeke kukhulumeke ngemavi. Mayibongwe inkosi. Uyabhala umfundisi uthi impilo igcwele tincumo, letinye tilula, letinye tiguqula impilo. Ngaletinye tikhathi ungatikhanza emahlanganweni yetindlela, ungati kahle ukuthi kufanele wendeni. Kunelithuba lovulelwe lona, futhi uyatibuta ukuthi ngabe ngilithathe yini. Uyatibuta ukuthi ngisiphi isinyathelo lesikahle kakhulu sekuya embili. Tindzaba letimnanzi ngunati. Moya longcwele wathi konke. Mayibongwe inkosi. Umfundisi uthi buta kuye, utawubese ukunika lokucondziswa lokungiko lokudzingako. Mayibongwe inkosi. Uyachubeka umfundisi uyabhala uthi cabangisisa futhi amagama lamahle laphefumulelwa ngumoya kubaseRoma sahluko sesiphohlongo livesi le-26 njengoba kubhaliwe evesini lelingcikithi. Moya longcwele athi konke, athi intsandvo yaNkulunkulu nengqondo yababe uyasinxusela, hhayi esuka ngephandle kodwa asuka ngekhatsi. Uthandaza kuwe futhi nangawe, akusite lapho ungati ukuthi uthandazele ini noma kanjani. Ligama lenkosi malibongwe. Kunyenti longakwati ngetimo, ngebantfu, ngisho nangelikusasa lakho nje, kodwa moya longcwele uyati futhi uyakucondzisisa konke. Tintfo ngempilo yakho, tintfo letingetulu kwekucondza kwemuntfu, bese ukunxusela njengobe kufanele. Cabanga nje kuba nemuntu lokwati ngco, loko lokudzingako, futhi athandaze esikhundleni sakho ngalokucondzile kweNkulunkulu. Nguleyo ke inkonzo yamoya longcwele. Mayibongwe inkosi. Uyachubeka umfundisi uyabhala uthi kodwa ke nasi sikhiya. Uma ungathandazi ngamoya, angeke ulinambithe loluswito lweNkulunkulu. Angeke uhlale nje utilele futhi umele ukuthi impilo imane yendeke nje. Ubhince emilende, ugicike esitulweni noma uze ukhale tinyembeti. Lokho ngeke kuguqule lutho. Lomunye ngaze athandaze athi babe lothandzekako, simo sami sibi kakhulu, ngicela umane ungivele. Inkosi seyivele ibe nesihawu kuwe. Kungako yathumela Jesu yaphindze yakunika namoya longcwele. Ligama lenkosi malibongwe. Buka naku lokushiwo liBhayibheli nawufunza incwadi yaPetro sahluko nawufunza incwadi yaPetro wekucala sahluko sesibili ufunza livesi le-10 ngelihumusho le-Amplified Classic. Ithi nake nine nangabi ngisosive nje, kodwa nyalo senibantu baNkulunkulu. Nake naba ngaphandle kwemusa, kepha nyalo seniwemukele umusa. Mayibongwe inkosi. Ukubonile lokho, wende konke lokufanele kuze uphumelele. Umbuto uthi utalibamba yini leli thuba nyalo njengoba sewunemnxuseli ngekhathi kuwe. Uma uthandaza kumoya, uticondzanisa nelihlelo loluphelele lwaNkulunkulu. Kunekuthi uthungeke umcondvo, wemukela kukhanyiseleka. Kunekudlubulunzela ekungacaciseleni kini, uhamba ngalokucondzile kwebuNkulunkulu. Ngisho nanyalo, thatha isikhathi uthandaze ngamoya,
khuluma ngetilimi, unyakatise moya longekhatsi kuwe, akakhatimuliswe uNkulunkulu. Amen. Ngicela sishona ukuvuma ndawushoya emva kwami, babe lothandzekako. Ngiyabonga ngenkozo yekunxusa yamoya longcwele, longenda ngikhone ukuthandaza ngempumelelo nangalokuconzile. Angiyoze ngibe ngulode, lusito noma losangene, ngoba moya longcwele ungicondzisa etintfweni tonke. Ngisebenta ngenhlakanipho yebuNkulunkulu nelikhono lelingetulu kwemvelo. Ngiletsa tingucuko empilweni yami nasetimeni. Ngihamba ekugcwaleni kwekuphiwa nguwe, futhi ngiphila ngekunqoba onke malanga egameni laJesu. Amen. Qhubeka nesifundo kunencwadi kubaseKorinte bekucala sahluko selishumi nakune livesi lesibili, incwadi yaJuda wekucala sahluko se-20, Zakhariya sahluko sesine livesi lesithupha. Bhayibheli ngeminyaka munye ufunza incwadi yaJohane sahluko se-15, ufunza livesi le-18, uwelele sahlukweni se-16, ufunza livesi lekucala uyogcina evesini le-16. Kube nencwadi yeTekronike etekucala sahluko sesi-5 nesahluko sesi-6. Bhayibheli ngeminyaka lemibili ufunda incwadi yaMakho sahluko se-14, ufunza ilivesi le-22, ugcina evesini le-31. Kube nencwadi yaNumeri sahluko se-34, ligama leNkosi malibongwe. Ngithemba nibusisekile-ke nalamhla sisafundza isihloko sethu se-Rhapsody yamaqiniso kude kube isikhathi lesitako. Inkosi inibusise. Amen. If you've never received salvation, if you've never received Christ into your heart, if you've never experienced this life of Christ that I'm talking to you about, this is your moment. Say these words. Say, "Oh Lord God, I believe in Jesus Christ, the Son of God. I believe He died to save me. I believe God raised Him from the dead, and He's alive today. I confess with my mouth, Jesus Christ is Lord of my life from this day. And by my faith in Him, I receive eternal life into my heart, into my spirit. Thank you, Lord, for saving my soul. I have eternal life now. I'm a child of God now. I am born again. Thank you, Lord." If you just said that prayer along with Pastor Chris, congratulations. Welcome to the family of God.